ubah dasakiat lamaria ukur tongka National People's Party ubahnya airang haka election MLA Arajar pulai na nongkram constituency kaban long haka arpinyo tarik menta ubnai uloong bau sos kem hado 4% ban job na marki pajba ka nongkram ki yo i ki kam ban kentiu ya karoi kapar ki bau lale a mahti constituency undi ukur tong ubala mikmat ya ka mahti constituency hari boy district kumu MLA la sansna menta bat ubala batru ya ka kam kumu menteri ka sarkar MDA uloong bakarai kadai ka jong pajba bat doni e ban kentho yano ru halor ka jing kentho ba upendan kam da ka bor pisa habaya khon yak election ulaong kadai ka khubor ka bakla hendrai na kalyang jo u baro sikata kadai bet ka jing rap yaki pajba namar ba udan kalat ban yarap wan nama huti sa nongkran kumong mene kidan ki daw ki belong personal nagabanta karibat ka jagbedu jong hi baro but ngami nang tay banwan kun sunokram kawai kadai ka jing kwa kinokram constituency but kawai ngami ru daga jing sutu jingmut but kinong kersan jonga napo mahoti constituency hamauti constituency mau udon dawe candidate ubayah ka caka jonga ubade kenum la jong ba champang lendo but claim pep ki nong kersan ki bala punjab dan buro me hamauti constituency kin kersan ju mau kin kersan ju hoj mla benden don ki ba phai don ki ba shane don ki ba sto handai maximum hi tegi shim ya karai menamar bau yang nak ke parti lengba ki kam ki bangadap trai bha mauti constituency kin support you tinong kumlo ki jing kan tho takin one bait dari pisam la pisam ro ki jing kan tho kin one bait lagi ba persya kin kan tho bait ban ki ba kersan kin yaro bait dari phile la pimle ro dengam dan ai bandong halor kata kadika mon chong paj ba te tinong kumlo 200% kalau segam ban point nong 200% kadau kadai ke development kong kadau ba dausan kabeki shim ya kane ka mok shim ya kane ka lat ban kersan kidai lengba ki kam ki bangal triba hamauti constituency kata kadai kadau ba dausan ki pajba ki bisar mau ki paj ya ki kam ki bangal tri hapo mauti constituency ki surak ki umbam di ki schools ki hospitals de ki paj ya kata ki su yo mensim ki su kemen bawan bat ban kersan rengkat ke jikmel tiba hanong kram rokin penjob tekinyo ya kaju kesamus bar klempet lada job hi tekum bangat tribe ha semoti hapo nong kram constituency uang tribe klempet kawai ni ki bobon ma ki development ki bon ba ki jinguna ki bon ba hapo nong kram constituency ngan highlight tang kawai ke balong critical ba manta kadai ka hospital pintip hapo nong kram constituency baro kawai ke nong kram constituency kadon tang kawai ke PLC ke benung Smith kaba eye service ya boro kisnong ki baram hapo kanong kram constituency mo the first thing nongkong do nada ki pajba ki ibet yang aban job de ngakwa banganle AA ban penmi ya ki hospital ban penmi ya ki PHC hagi jaka ki ba play kalat kelti yang aban le masuk kata ki badan kam ngamdan AA banong kedai ka benta jang ki pajba ban bisar ya kata mende ka benta ka jonga nganga yang hakanong rim la jong di kejing la jong i balai ero kadai ke benta jong pajba ban bisar kejing bamla jong iro la dadon te kadai ke benta jong pajba bisar ngam dan ai banong ngalor kata ba kan kejing keno ba kan kejing penan kam kisah bajur bang te no krom ke bakala ka tu kejing keno ba dan kejing penan kam pisah bobon kadai ke bakala mo hot kejing arab ni a kejing ramano ba mai kini giwai ke bayakun persya pengaruh ki ai kejing arab haba ma haba kila te kadai kejing arab ni ai te banong bahadu ban don kecing penon kampus satu kam sedan Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela